Guten Tag alle, ich heiße Ivana. Heute lernen wir die deutsche Sprache. Dobar dan svima, ja se zovem Ivana i danas radimo njemački jezik, peti razred, prva godina učenja njemačkog jezika. Za današnju lekciju treba vam bilježnica, pribor za pisanje i udžbenik ako imate neku lekciju o odjeći. Zato što danas učimo die Kleidung auf deutsche Sprache, odjeću na njemačkom jeziku. Za početak imenovat ćemo neke komade odjeće na njemačkom jeziku. Die Hose, hlače, die Jacke, jakna, der Pullover, džemper, der Mantel, kaput, die Bluse, ženska košulja, der Rock, suknja, das Hemd, košulja, die Schuhe, cipele, das Kleid, haljina, das T-shirt, majica. Prepišite nepoznate riječi u vaše bilježnice i prevedite ih pomoću sličica. Kad ste to uradili, idemo na upotrebu određenih članova der, die i das i zamjenica er, sie, es. Kako smo naučili, određeni članovi u njemačkom jeziku su der za muški rod, die za ženski rod i das za srednji rod. Vi znate da u njemačkom jeziku imence moramo učiti uz član jer rod imenica u njemačkom jeziku i u hrvatskom jeziku se često ne podudara. Imenice određenog roda u rečenicama možemo zamijeniti sa zamjenicama za odgovarajući rod na sljedeći način. Tako da, imenice muškog roda koje imaju član der mijenjamo sa zamjenicom er. Imenice ženskog roda koje imaju član die mijenjamo sa zamjenicom sie, a imenice srednjeg roda koje imaju član das mijenjamo sa zamjenicom es. Na primjer, wie ist der Mantel? Er ist rot. Kakav je kaput? On je crven. Promotrite podcrtano plavo obojeno u rečenicama, znači der Mantel, imenica muškog roda, kaput, zamijenili smo u idućoj rečenici sa er. Wie ist die Jacke? Sie ist neu. Kakva je jakna? Ona je nova. Imenicu die Jacke ženskog roda u njemačkom jeziku zamijenili smo sa sie. Množina imenica. Kada govorimo o množini koristimo zamjenicu sie što znači oni i glagol u množini na primjer za jednako sind. Wie sind die Schuhe? Sie sind alt. Kakve su cipele? One su stare. Znači, obično imamo dvije cipele, pa su cipele množina. Tako da stavljamo cipele u množinu i naravno stavljamo i glagol u rečenici u množinu. Pokušajmo malo vježbati. Pokušajte staviti er, sie ili es sami u rečenice. Kako vam je prikazano ovdje u ovoj rečenici? Wie ist das Kleid? Es ist blau. Kakva je haljina? Ona je plava. Wie ist der Pullover? S kojom zamjenicom bi zamijenili u idućoj rečenici der Pullover? Sa er naravno. Er ist gestreift. Kakav je džemper? On je prugast. Wie sind die Schuhe? S čim bi zamijenili die Schuhe? Sie sind gelb. Kakve su cipele? One su žute. Wie ist die Mütze? Kakva je kapa? Sie ist bunt. Ona je šarena. Danke schön, Kinder. Das war alles für heute. Auf Wiedersehen.
To bi bilo sve za danas. Doviđenja.